Yup matie kabino, la kelia ye. Sam's Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, noa pora memite. Ajoro in me chikaneno rupintin program amegwatie nagani wabiro ka bokolok wan ki ema waloko jima duong waneno engineer moporo kiwi art obiro ka leko kony mineno kitma ene romo chang kwede erwa wachini lok tima duong ma watika kelune jimo kene ma loko ye mapigi tego beno ukaro kitmo karo kwede wa ki segment mamegwa mi lok lobo karma Dr. Apollo Milton Obore o carquere ma alibechel Pierre Mwenwe Pierre bi alibechel mia bongwen Pierre Berwe Rio mubel ka wajani petie ngarwa mero yemo bare wi UPC obel ka bokane kan ento wachini en oberi e segment mini po kumbeti watie e abogalam pol kare ka watie kan no watika kelo lok ma pigi tego mako wan mako kingang kama wano ye Odigo matin ya yom kabero ke Honorable Okot Peter Toji constituency. Honorable. Yes. Pera terba. Afoy nini. Afoy ritual. Kemod jomati WANG-OO TV. Be afoy ritual afoy mera Pat la Ruby. Afoy Lwak mamekwa magitika nano WANG-OO TV. Anamoru ki udikoni. Afoy ritual. Wafoy matek Honorable Okot Peter T studio kwedwa tin wang mi achel mi biro ne kany ento banwa noni pera tek. Bobedo kany ma chunyo tika gone ni pim chawa chi karange chwa chini nomero betie uyamo ento inbe ngai loka jam o yelle o gena pera tek dong ni tie studio ema bero wachini kadong honorable bu bero watime kini wacha honorable ti beto mi remote confirming wa dek chi honorable loko bero kakati maduong wabe chao direct gen mukel wakany yes dwe dong achel waneno DP tika yenge ma bare mo kana nong chok photo kiwi art piloka chimo minister honorable noban ma mati president general mamegwu mikati bero minister maneno lok mingol mati ke penchik to ngeyo dano ruenkwe bochaki kenyo onyo ini kelo wakining minya ko niang corporation eni kata bo woro kwede well be ritual afoyo mi now kar eni mi bieno kanyuako lok ma piere tek malupe kingoma tikatime e party mamekwa chalo Democratic Party wega chak wacho ni ana tie whip onyo la member mi parliament madoro wilu member mi parliament magitie te party DP magitie parliament wan wati wana bungwen wana bungwen ni wana rio wa aki ya chuli abir mukene mudongi gi aki Buganda ento kum wana bungwen ni bene wana rio ke ken ena ye wati tam wa mario abir mukene ni futgu donyi tam gi machiel so kar ma ye utum magali vario ke piari wachel but before mapia kicherie one machalo members me DP New Democratic Party waberu ki delegates conference mamekwa ma ka wipo mabe utime ki Sir Samuel Becker ma kilier yelutela ma pat weng PM delegates conference ki yer president ki yero lutela mo kene ne weng mi party an ki kate ki mok mogo ma miero party uti kere I mok mogo ma ki kate kere ena ye ma chel PM dul mi party ma pat jalo National Executive Committee gi National Council
kidong management committee. Management committee unopere structure pa party. Ento kino ni pere tere work party ubet kati jui. Pidong Jimmy Wang mamiero ki keri ti kongi ko wangano nek oberu. Pia nek tuer beru idue adek kichel. Ento no party miero ki wero bet karaning. Ni anu duju. Ki weri delegate conference ma beru gulu isa Samuel Bekani ki kati ki organ mukene makilwoni management committee. Ma management committee ni kelu lu jomatelu wi organs ma party weng. Ma tiye ye president general, tiye ye ngata loyo youth wing, tiye ye ngata loyo we mege women's wing, tiye ye national legal advisor, tiye ye chairman pa party, tiye ye regional vice president. Mano watiki mi western, watiki mi northern, watiki mi eastern, watiki mi Buganda. Kidong kelu la luko president general. Kidong ma para chiele kelu andong unyo party whip. Ma beru ye. So delegates conference ultima approving enoni. Now in the delegate conference beno wakati ki roadmap. Ma wajuni macharo party DP mier wati ni ning neno watika kwene wakati ki je madek wachi ni machel mier waneno wati yu matek wano kwanyo lodge. Okay, meno kwanyo lodge i 2021 election. Wakati ki mario ni ka kwanyo lodge ngayo wa miero wa leading the opposition. Kakono any dongayo we can cooperate with government. So jeme dek eni kimoro a national delegates conference. So amir wachi ginado ti meni pidok ti ginanyen manyo ni ngarumo lega eni kitieka implementing ngoma ki katikere i delegates conference. Honorable, mingoli machek neno Jimmy adek makikati kwedeni. Yes. Kumbeti wati neno ni ikumuna bungwene. Watiki members of parliament malachinja guchiaro DP offices magetika timo protest. These are the same people mangi ni ati gubedi delegate conference. Ngo kikome again ketika yenyune kagen kiti wacheni the third pillar mawunu moko ni cooperate with government pegetika niang. Roma an interview in the first time. May wajani nen charo leb mono ene yero dano lok mi cooperation ni lakin gang mero niange ke mako maraj ke je niae ti manok in terms of cooperation. PM ko de wachani sa Samuel Becker giri enokaro. Donc pingo watika neno jemo tika mete i DP chenjui. Be part amiro wachune ni ingeyo ikumwana bungwen mawati parliament ni. Iloro ni mako time. Enda miro wachune ni ikumwana bungwene ayela mao time office pa DP i Balintuma. Jomuchi yarkunu ni weng pilu DP members. Ento la member mi parliament mi DP achiel. Yes. Ena ye uberikin John enoni. Now, one ngayati ni la member mi parliament achiel makimaro. Ena ye Honorable Dr. Lulume Baiga. Enti la member mi parliament mi Buikwe South. One wangema be ni ingimwaka bija weng no watika timu delegates conference. So delegate conference makitimu imwaka libario kia para beach. Mao beri katome. Dr. Baiga Lulume Honorable uberi kin ngara chiel mau PM mi beru President General gen ke la diet no bad mao chi adugine uberi kiru dugu kere ni so chiake kare enuni en tika nenu opportunity mo ke ken machie binen maromo weko eni iro ikom madit enuni
and pitikatero lightly. So, cooperation agreement maki signing dong finally any, and dong tikadani child opportunity. And yo wero machiel gien gukati I press conference. Ni gien pigi chwaro, pegi ngeyo gimo ke ken ma oberu katime, gien nungi po apoya ni kitika keto ching. Chila pen dong tie, mapat ki resolution maki making ki sa Samuel Becker. Wai mwara libario ki pierio, muno yeme mwara libario ki pierio chele pia time. Inge madong yeo timero piwa meeting ginario the first two ni. Okay? President General go irachim machalo party whip I parliament. O teta ni miero ana yuba wubena. Ayup lu member mi parliament mamega. And I miero ruate kedwa. Ada ana organizing kachoke anoni. Waberi Hotel Africana. Sorry. I constitution ma make wa quorum wa dana dek makes a quorum. Okay. Entro e kachoke ni ma chilo bedo one member of the parliament angwen. Physically, joario chwa apology gi. Ma President General utir botwa ngo matika time ano mini wa a copy mi draft agreement enoni ikachoke enoni la wot wa chiel mati deputy whip anti lawyer TMP mi mitiana mitiana south honorable Lumu Richard eno kwano draft agreement ne ma bebe ne umini wa ye tam chel la pirida bene chiwachi gen maraj mo pere luor po makwa jemine tika kare so ana miro wacho ni pol kare dano miro taking advantage when situation mo kiken weri gikati katieto jemi mogo let me just put this one off. Weri katika tieto jemi mogo mano pedroate kigina no tikatime. Well, ki neno mot honorable tika wachi kito wachi kwene pa mero no ene maduong me neno ngoma tie ento the pen benetie honorable karo mi wachini miru ukwantela imwali bario ke pierre wechel polare Rio ni miru bed the leading opposition party bene polare watiki opposition party magiti I parliament kubedi ento second to that won bano tie motie katote kwereni because the number tie at least that's a good number ke now ke political parties mo kene midok in abadok madong it has been achieved ni you cooperate with the government. Ke neno I kartachu mi cooperation ni. Ke ton wiye daka chela rio mo. Mamana ke omera ki umegi wa makiti gangchani. Gemero nyang. Ni kake wachi cooperation. Ngo ke kume ti cooperation ani. Ma wan lukin gang. Piem walu kantin ni mamete ilok leb mano ana mwinyu mamana mo ne muberi chani miro nyang. Piem wini cooperation. Pigini yang ba kita iwaje ko en an bana ter ko Hon Okot Peter wachi le mono mo ni cooperation tika nywana widano ka do nywana we joma ti parliament ti do ngwan lokin gango tikini yes idaka rio mo ke tong wiginan be ana foi de toile keto ching ma DP chal party gukero chingi ka chel ki gamente pa president Yoweri Museveni uchung ikom jimma wan waneno ni pigi tegu pia nyueli mi Uganda ma chiel wakeru waneno ni Uganda kama Uganda tiye kumbetini peti but Uganda moma pitika koro ikumbut Uganda la wore anda watika koro ikum jomai diere watika koro ikum jomako poro cheng jomai diere gitika koro ikum lo West Nile gitika koro ikum Teso so waneno ma chiel miero
kinene truth and reconciliation utime truth telling loko da ni ini bali kumaka kan wek wan weng wa Lwak chwiny waro Mario pen chik mi Uganda kiberu kalokone manok do o kakamo ma kere bon ajaji manung ki dabo neno met so neno watieni miero kiket constitutional review commission dul maubu neno pen chik mi Uganda kama pen chik ki kero ento kakar beti ka chero no jemi mauno ki neno gi kar mauno ki kero gini aloka no tika time so pi mier dungi bet ka gudu ne nuchu miero ki ket dul mo ma wero nen pen chik ko ulo weki nen aloka ma mier ki tim weki lok la wa chiel maloyo loko ne tin ket ne dok diri duku ne moni no popo konya nyweli mi Uganda wego bena enu ni ngarmu ni loko mandupe ki mirine manung pi bene tuwar ki timo ko weng la wa chiel mano nyweli mi Uganda wen obedo ki dwane ye neno ma wan neno ma bene ki kero I agreement ma ki kero ye chingi ma dek waneno ni pire tek ni national dialogue mier betie ma ki nywa ko tam dul ma pat kono any parties cultural leaders religious leaders ki bin ki bet kagleno tam so jima dek enoni ma kon chung makai kirmi doro kirmi gankal no weng beru ite gankal me justice and constitutional affairs ena beno wego dongi karma kitika laro lo neno agreement eni ki wachi kita wundo tika push ni gine eni kitimi wuna edo bin utim ena yo wego neno katin ki kero President General Mamegwa la diet no bad mao ena yemi beru minister mi justice ki constitutional affairs tien loke eno wek ena yo bin udo witiki eno ni weng afoyo honorable mi toro nyang matut I lokom chimu honorable nobat mao kidong ngo kikume mokate I kartach maki kerechingi amite adoption mana minero ni kitimo constitution review new committee money mirkiket wako betieni amero nero ni ikar mo karma ngech otimu wakija PM wa wiloga yemanok kono watika dora minero ikar mo karma nok angech karma wa ronyo omegi wa uncle wa babawa right honorable Jacob Alanya ye oberkatime I parliament maki wajini pe kiromo no yer ye makom liel no futie chalo actually gubera lok madon ento kiri ka gen gulok no gimoma no grama lok ne chawa eni no pe piem pen chiek achien moni waini miro ke yek mano chia moni tie eni uturu chalo gok ke jenom pe ke neno o wego beru kumano ni piem kano ke ngeyo at least you do some amendments to that pangeyo kita initam ko by that time Komi chela choli itam no yiken no pore kidon kano pore ngomo no watimo a constitution are these some of the driving factors to the amendments ma chel kita wajo kede ni pen chik ti dong tie kaki yubu pen chik mo ki kan kede pen chik mi chup karma ke yubu kede no tije mo ma pikineno gi piano kare madano karo ye futpere wego ben ngarmo beru ki neno ni gine ni mier bet kuman pere chi wego karma pero malet upore kumwa pen chiki uno tikumeno ikid neno padana no iberu ki chwin ni ada gina kuman mier no futpiao ti me pien fudwati ikumu ento pen chik pitika neno enoni bene pedoro no ti yo mo maki romo
loko kede ento aneno bene ni kar en miri no tie madon ritual I winya chuli waju ni chiat gwok ki ngoko mafulia ena ye jomu kene ma ono gitiki miri me donyo I office mogo muno do dong tuolo ni mirgi do ko no tila mal mu karo la jo manyo gwok gi tamu ni kachi otero kare madok ki bobo jimi ni gwok piti me malupe ki mirgi amiro waju kamaleng ni gino weko pire tek ka president ki kero ni vice president miro betie ka chief justice ki kero ni deputy chief justice miro betie ka speaker mi parliament ki kero ni deputy speaker miro betie won komo ki ken ki waju ni la lokore miro betie pire tek ni kitimu enu ni weri piti chawa mo mano office miero udong tuolo malupe ki parliament I parliament mamegwa deputy speaker uno piti ki kero ma che miluongo commission unyo miluongo ka choke mogo mi commission mapino speaker delegating en ento I alora mutime I chik mi parliament maumin wa honorable Akol Anthony mi Clark North moving I parliament mi loko chik mi parliament ni weko mi kero ki deputy speaker ben mi beru ki kero mi luongo commission meeting chamo ki ken enuni uno dong tie mo ramo ma uno kere beri ki yik speaker ma pia no ki yer speaker uno deputy speaker dong tiki kero mo ramo mi doro ot weri ki jol kum umienwa ki yire ki uno bene ye romo time wa ngeye ento wan wa ki dana wa tamo ma pat miri wa benti ma pat wero jemi mogo time kito time kere ni Afoy honorable mi gonyo ko lokani atama ni bene pire tek wek wakel niang wek dano ubet ki ngech ni kake wache ki mero neno kidma ki karo kwede constitution review committee nyo chako loko penchik ma ana neno ye pero ma neno bero gin ma liet eni bolo kui yer speaker kon mano speaker mano committee ma kono rwen foot piki karo ngom mano actually o logye ento do gin magira malako ne pe kadong tin ke katima ke chimo mao honorable nobat mao ni in ni ti mirani ke lock review ke review in constitution wano pe ke chawa eni in bin etim gin mon mai mer tem nani manyuti roma ke la tien mo tiar wacha ana mer teach ko yi teach pe in mer tem ngono kong mi achiel chien wacha ni wa mer lako pen chiek wa mer tem gino kuman wa mer tem gino kuman for us it is a plus because Tiji mugma wan po nano no ngare mono nano kidong nene ni konyowa mi metanyim foliche I rupintin segment mamegwa mi abogalam polkare wachini ka wakelo welo kawa no kar mi bedu kwedgi nongo bene tek wek go lok ngoma tie wa muin honorable ngare mon tika penyu la peny ni joma getike mire pat DP fodgi mede kelwen ikom honorable nobat mao kon gi wajini Mao dong petit president mi DP. Bene ka dong tika chere yu moe ken miro chet kinying en chalo en. Waneno ke chunye mabe o chero kasese ka yinyo kui it candidate mamege. Piem mete emet abungwen ni oloto obeda para. Bene ka mete apara bij beno bin wek wono bed the leading opposition. Meno beno pere attack. Ento lok makuma enni. Lakin gang mero ngeni kirika no tika timme. Ye pa DP ki yer ke ning ka bene ge wajani Mao dong petit president pa DP nga mano mi robin ka dong ke katika binu ki ning be afoyo pat ingeyo ki waju pol kare ni ka kiniga mari mateka da tuari lingo mot bien ni ki kiniga were waju jimi mogo makacheo no kibedo ka makone ci doki turu
iri ini winyo ibi no ni mieri lui nyoro i orchuku pien achiel ana ne lo members mi parliament ma megwa ni weng ti jomo kwano ti mogo mago kwano mala dada ki wero lok mogo makata ki dogi ana tamuni ki niga mala yo wero uberga kata ki dogi in la member mi group mi chup gina chiel ma mi ne niang ma be wek in be la member mi chup en ma be mi re niang pen chi ku waju ni ngo so pen chi pa DPTA maleng waju ni ma chiel ingi mwa ka bija bij ikar mi delegates conference dano nyut mirigi so president general gin ma chiel mi kwanyo ne ena ye ikar mi delegates conference mano ki lago ye tela Mario kachie tiju ngayo madong lumember ne ni enung pitwero tij ki organs mi party tie ki romo petitioning NEC National Executive Committee ki chwa lukoro mala member mo e ken romo ke lukoro ni kane ko ngayo gi ki chwa lu level Mario i National Council ka ene beno ngayo ki romo luongo delegates conference ma mwaka bit piautum yo mitimo netie ma dere president general resigning now ka president general resigning ngatma doni tela chuchot ena ye la lukare ena ye doni tela chuchore korno ki yubu kere the next delegates conference so piti gino mo pat ma wan lu members waromo kwanyo ne by chiero on the street ki wo ki dange ki yet mu bu wero mao pibero president general ana miro wacho kama leng ni jolo dok teach mi beru minister mi justice ki constitutional affairs mala dir mao jolo ni petie yu mo ki ken ni la dir mao do loke i NRM mao tie katich ni malupe ki ching makikeru ni wan wabiti yuka achel pi Uganda an area ma wa miru nene ni aloka time ye tichi utini mabe ena ye en maana kwano gini dano magiti wako kuija kakalok ni mao do loke DP dong tie igamente ana miru wachune amiru challenging party mo ki ken ma waju ni gipere igamente janga mente ti adek tie executive tie parliament tie judiciary party mo ki ken ma chie tik ma gu chung imwara libario ki piari wachiel ye ki yero la member gi mo mi bini parliament teki la member eni ki kuo mati la member mi parliament donc ti gamente so ka ono ki yero gi chichego wachini wan pe wa miro tiki gamente pa Museveni no mirlu member gi mi parliament bena piki swearing in gu kweo wan pe wa bidonyi parliament so the fact ni National Unity Platform NUP magitika leading opposition in parliament gu donyi parliament gu kuonge FDC gu donyi parliament gu kuonge 1DP wa donyi parliament wa kuonge PPP o donyi parliament kuonge Jema o donyi parliament kuonge UPC o donyi parliament kuonge one weng watika tiki gamente Ngo mai tami down ronye in terms of germakloni inter-party cooperation. Piki nia keje kitika chaine achaya. Ingeyo ada padana enough. And
pange kita miero a Lwak kere ki lewa chuli ento ingeyo cha weng no down tika inyo relevancy. Ineno. Ma anatamu ni wan ma wati tela ena miero wakon Lwak ma mekwa. Miti atugi igi logada. Pien pati weng guberu mago chung. Mwaka liwario ki pia riwa cheli. Gien weng guberu ki manifestos wa megi. Kache pati na dong po karo. Mitelo Uganda. Ento pati mu karo mitelo Uganda. Pite loke ni giena giti ki manifesto ma bejo loyo. Timogo ma bejo bodgi, timogo ma bejo botwa, timogo ma bejo bot parties mu keneni. Kache yo mo tie wek ma be ma botwa ni udony ka kacha we okony Uganda. Pien wan ni weng neno wati pi Uganda. Wan ma chalo di pi ben ka diri wan udony lo pe wa mirni wagam Uganda manuti raj. Wa miti wadony ka telo Uganda manuti Uganda mati. Uganda ma Lwak ma yeti agonya. Uganda ma dano tika don. Ineno we. Wek pi dok wachari from scratch kita mono waje kere. Wachak nanu Uganda tika kamo. Honorable ngat mate kanano WANG-OO TV udik matin merongayo. Ni lok me waje gini pigitek. Ento kawa tika chero I statement me waje ni mirlo tela oti karachel. Teach karachel pe Lwak. Teach karachel pe Uganda. Teach karachel pe wan ki in. Ngo ke kome ma DP tika timone me resolving conflict. Wek post peeling o ki bodlo tela o dugi ngene lu nyoro katika lwenyi art. Lo tino neno gen ge chako emulating. Male mono keleba choli wache lupone. Ngo mo tika timone kodong. Chalo won ineti whip. Itigi Inachel, Okot Peter, itiki lo tiro me tiyo gen abungwen. Abungwen ay in. Weng miro gumuin loke, weng miro kineni, kanga tataka yako wich, ino miro kitiyak peko eni. One, nyo an matika hosting in diko ni, abedo kitam ni whip. Kano lok tiye, mak mako ni, kano koko tiye, Johnny eni make maka no mir kongo o bore kweli wacha mzee lokti marach wan iwa pe yom kany kake miyo tam ento nen chialo avenues metia ko lok eni petika wat mabe wa loko kany wacha ni pen chik no miro keme kene nek ke holding away pa DP kadong maka bijmon lo karama no ke bolo kuyo president fudong tie lakane ni chalo pop bero tek retirement ngarmoni ki mirne minister o wajati wajini kani ki wachi en resigning ki mirre padano en pe romo resigning er ko ki mirne ni tiju dogo duo ci en romo resigning er no piki waju ire meno ana munyu akere wiya gany donc kumbeti wadugu bore lutini ya borne magete yoko mere wiyo chaba weng kun ini er gena bu ngene ken wa par be chel en ro giti ki million na dina weng te komgi Père magen gete temana nyo magen te lokona ni wadwa ko ning ite mecha wek peda bet chaloni loin do point DP total dan pe ka teach Well, ingeyo pat gina chel ma along wa it very interesting in politics. Kadano winyo ki wako kip ma yoke tie ka yoke kere. Itamu ni kawa romo pidong be wa mote. En ramiro wachi kita dano waju ni tije mogo itimu for the gallery. Pien okay, wera wacho ati kama leng ni lumemba nana wachi Okot nemba. Ka wampe wati mekita watika ti mekere ni imwanga libario ki pia rio bichel po wabiduogo. Botwa Buganda kan jimine people beru be. So wek wati mekita wan wati me endo wan ngi ngoma ni watika ti mone. Ineno we. Ento gin mamiro wacho ni ya cheki lokana wacho ni imwanga libario kia par bi Dr. Lulu Mebaiga gupiem gen kila diet mao.
kai neno iwo eni wen kona ngama tika timo ngo kona ngama tika timo factor ne mere wen achiel Dr. Lulume Baiga manyoto ni en tika ter ngo ma tika time ni kachi mirine moni machalo en romo chope chiwego chope amiro wachini tilu members ma en tika engaging ma pilu members pa DP iringeyo Mukaku ange ni Mukaku wego DP yo wachon Mukaku urinyo cherwai nup ena ibe ko beru won kom mi yeru ngagi ma mier gu chuite nup upielo ko gon kunu nubu riemo urinyo ni ja dakane no ki mago gi gemi besije chi ipenyi ni ngat madong tika woto kama pat maka chungune mo bene pereni tin dok bir ni ti DP to twal Mario Mabike chaka wapati ne shosho gino money chi tin dok nyo bir ni dak tika par pi DP to twal anu ya beru yom kachie Dr. Lulume tie ka chwalu korone ni bot organ pa DP. Good. Ni nek an iya piyom ana miro petitioning wun pingo ma party utimu mala telwi gubero president general ki secretary general anu iya berium apete la kwaj piano tika lupo organ ma resolving conflict within the party. Afoyo Honorable Okot Peter mi katiki lok ni atamni yin mi ber kaneno rupin tin abogalam tin pober yotatwan joini ke buina abogalam mi ne woy tin ne Okot Peter live rupin tin tika yaro tim nyolo mati DP and wachi don wan gwal pegeo diang matopi do you better maduong sarcasm benati ye jomo kana mabena gimerba just to be in the open space ni wake nen gitie ento pebedo tie ke ken lobo teach ke ngo ma miro tim mati I was so disappointed manero mabike gitika lweny matek go be press conference kelo jim mogo mano ti very irrelevant ento pero wati achiel ni pol kare ka jimo diwa ka pe wakaro ka wacho ne koman no ngata ngeyo pe piem an pa ngeyo no ini ngeyo ngar moni wache riego ber chalo kibret ka ini pe kwere chier bod la wore mi ini chier chwenyo ti in bene chako kikenyo amero foyo Honorable Okot Peter mi jalle mi nongo kare mi bino kany Honorable abera wajet ema wachi atike pero pol kar ka ber chok kwidi woni Honorable Ambassador lar tono agwake ful kile ba chuli mal lo ci don ke mu mo ne mo kar ba pu borre ki irni wote kumano ento Peter Tech mi jemi wen dano fonyo gware lok daka chela rio mo gimo me tame Peter Tech mo udong mi mer wachne da chincha wo boko kwidi lok mo bero ma meta twal e lok ma tek kit mo mer ki jul gwelo teno acholi lok ka go lok ka tij ma tek kidong lok ka dwa ko kero pa choli chien angeni la chien wabi lui i program matikuman wek mo pinyi waniang tut pa loke keta wala ko gang ma megwa ento ma pat ki enoni lokachil ario mo me mete i chwat bor Uganda bor choli kumala mi Uganda chi kumbeti Ber twal pat ana miro fono ma tek twal dul ma megu mi WANG-OO TV mi mina kar mi lok bon Lwak mi yar kamaleng jim mogo magwak nyo Lwak po beran yang mabe uyena ana twal dwana ni lutua in iti dok teach mala dirtitie kere dano po neno beni kache ki mini kare nyurdiru ni weng i dok teach anoni wandong watio ki la tien mamegwa la dir no bad mao i dok teach kama ki kere yene amiro wachi wana chuli pol kare wadong chen i jemi weng nieno ma ki kero mao i office ma chiel jomo kwa rio mi chiero i office board mao ka chwalu korogi ka fone uberu dul panup
min sajirinya ubirna mario mirni office pa mau kon en gen jon gen lukat ki lok ma tera da ni pingo e jolo bardongu ne ti kunu romo minu kon o megi wa mai la gorinyo ko don kunu wana chuli watin fut pia wa chero kunu waneno wono kwana fono jemi be wan wati ki office pa mao ni mabe pini piane la tiana chuli ento chal la tiana chuli makwiri mabidoro dog office ni mabe wano mete ki tij matek korporo en lutua wak piru no jemi machung magwago wa ikare mi kech pi jema chara ki ken ana foi ritual la chuj mi polo umet I wagum Afoyo Honorable Okot Peter ki the do programman Emma Quero producer mamegwa banya ki jomo kene mapat mati WANG-OO TV ki bene won mo bedo kaneno WANG-OO TV chengjui man bene dong wa ya girki pa programman penir matin program kene tika bioni WANG-OO TV Raj MC to ki yimbo mapat omete kiner wono rupin tin onyo WANG-OO TV anya pat Robert Larubi. Yup mai beru kaneno ne lekelia ye Sam's Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge kimukene mapola ta. Nong jami pa Sam's snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's snacks, noa pora mamite.